ni radio BBC gahuza miryango ivugira Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. ONU iravuga ko abana bagera ku gihumbi bamwe bishwa abandi bagakomereka muri Gaza kuvaho Isiraheli yongeye kwagaba ibitero mu kwezi gushize. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje umuryango mpuzamahanga kwirengagiza impfu z'abaturage babarirwa muri za miliyoni, avuga ko bishwe mu gihe cy'intambara zabaye mu burasirazuba bw'igihugu. Igipolisi muri Zimbabwe kiravuga ko cyataye muri yombi abantu 95 bashinjwa gushishikariza abaturage urugomo mu myigaragambyo isaba ko Perezida Emmerson Mnangagwa yegura. Twafite n'ikinamico urunana muri mwezi ikaze muri amakuru yo kuri wa kabiri turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane. Duhere mu burasirazuba bwo hagati, aho igisirikare cya Isiraheli cyatanze andi mabwiriza asaba abaturage guhunga mu ntara ya Gaza, noneho akaba hareba ibice byo majyaruguru. Abaturage basabwe guhungira mu mujyi wa Gaza. Ingabo zavuze ko iki gikorwa cyakurikiye iraswa ry'ibisasu bya rokete byavuye mu turere dutuwe. Hamas yemeje ku nshuro ya mbere nyuma yaho imirwano ihagaritswe mu kwezi gushize ko abarwanyi bayo ubu bateye ingabo za Isiraheli ziri muri iyo ntara. Hagati aho umuryango w'abibumbye uravuga ko abana bagera ku gihumbi bamwe bishwe abandi bagakomereka muri Gaza kuvaho Isiraheli yongeye kugabaho ibitero muri iyi ntara y'Abanyepalestina mu kwezi gushize. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana rivuga ko ugereranije buri munsi abana bagera ku 100 bicwa cyangwa bakamugazwa. N'inkuru ya Mike Thompson mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Ibiharuro vya UNICEF birateye ubwoba kuraba. Iryo shami rya ONU rivuga yuko abana 322 bamaze kwicwa kuva Israel yongeye gutera urutavanako rw'ibibombe hagati mu kwezi guheze. Ico gitigiri kirimwo abishwe mu gitero ca Israel ku kibanza c'abakorwa mu bitaro vya Al Nasser biri mu manuko bwa Gaza. Kuva intambara itanguye haraheza amezi 18, abana barenga ibihumbi 15 bavugwa yuko bamaze kwicwa, nabo abashika miliyoni barateshwa izabo. Gushika ubu nta kiravugwa na Israel kuri ico cegeranyo ca UNICEF, gusa leta y'ico gihugu yiyemeje kubandanya intambara yayo kuri Hamas. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje umuryango mpuzamahanga kwirengagiza impfu z'abaturage babarirwa muri za miliyoni bishwe mu gihe cy'intambara zabaye mu burasirazuba bw'igihugu. Felix Tshisekedi yashinje ibihugu baturanye kandi avuga ko mu gushyigikira umutwe w'inyeshyamba za M23 u Rwanda ari rwo rwagize uruhare runini muri urwo rugomo. Bwana Tshisekedi yavuze ko abantu miliyoni 10 bishwe kuva hagati mu myaka ya za 90 maze abyita itsemba bwoko. U Rwanda rumaze igihe kinini rushinja Kongo kwakira no kurana n'inyeshyamba z'abahutu zirwanya leta ya Kigali. Abantu babarirwa mu bihumbi bakoze urugendo rwo kwigaragambya mu mihanda myinshi yo muri Afrika y'Epfo basaba ubutabera nyuma yaho umwana w'umukobwa w'imyaka 7 bivuzwe ko yasambanijwe ku ngufu ari ku ishuri umwaka ushize. Aya marorerwa abantu batangiye kuyakurikirana cyane mu kwezi gushize, ubwo nyina yasobanuraga ibyabaye mu kiganiro kuri podcast maze agahamagarira abayobozi kugira icyo babikoraho. Kugeza ubu nta muntu n'umwe wigeze atabwa muri yombi, ariko Minisitiri ushinzwe igipolisi cya Afrika y'Epfo yavuze ko hamaze kumenyekana abantu 3 bakekwa barimo n'abakozi muri iryo shuri riri mu ntara ya Cape y'Uburasirazuba.
imitwe itatu y'inyeshyamba ikomeye muri Myanmar yemeje guhagarika imirwano mu gihe cy'ukwezi kubera umutingito wabaye mu cyumweru gishize. Iyi mitwe izwi nk'ihuriro ry'abavandimwe batatu yavuze ko yifuza korohereza ibikorwa by'ubutabazi. Guverinoma ya gisirikare ya Myanmar yakomeje kwibasira imitwe yitwara gisirikare ndetse no mu gihe irimo guhuriza hamwe ibikorwa by'ubutabazi kubera umutingito kuwa gatatu ushize. Itsinda ry'abanyamakuru ba BBC batangaje ko urebye nta buye ryasigaye rigeretse ku rindi mu mujyi wa Mandalay wibasiwe cyane. Kuwa kabiri umugore ufite imyaka iri muri za 60 yarokowe ari muzima avanwa mu binonko by'inyubako yasenyutse umurwa mukuru Naypyidaw. Dukomereze muri Sudani aho ikipe y'umupira w'amaguru y'icyo gihugu yahunze igihugu kubera intambara hagati y'abanyagihugu yashoboye kugera muri kimwe cya kane cy'irushanwa cy'igikombe hagati y'amakipe yabaye ya mbere iwayo muri Afurika. Kuri uyu mugoroba Al Hilal iracakirana na Al Ahly yo Misiri ifite icyo gikombe. Ni inkuru ya Wirose umugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Ubwo intambara yadukaga muri Sudani, abakinnyi ba Al Hilal bose bahunze igihugu, gusa biyemeje gukomeza gukina, bemera kwinjira muri shampiyona ya Mauritania yari bategeye amaboko. N'imikino bakiniye mu mujyi wa Nouakchott yasaga n'imikino bakiniye ibushyitsi. Rutahizamu Abdurrahman avuga ko bishyizemo umutima w'indwanyi kugira ngo bibageze ko badakinira mu gihugu cyabo bavuga ko bakunda cyane. Al Hilal imaze kwegukana ibikombe 30 bya shampiyona Sudani, ariko kuba igiye guhangana n'amakipe akomeye kurusha andi muri Afurika byerekana ko iyi ari urugero rwo kudatezuka ku ntego. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Turize ku isaha ya saa 12:36 ku masaha mu Rwanda no mu Burundi. Komereze mu majyepfo ya Afrika, abantu benshi batawe muri yombi muri Zimbabwe kubera imyigaragambyo y'ejo hashize kuwa mbere. Ubushyamirane bumaze iminsi buri hejuru nyuma y'uko itsinda ry'abasirikare barwanye intambara yagiye Zimbabwe ku bwigenge barahiriye guhangana na perezida barega gushaka kuguma ku butegetsi kurenza manda yemerewe n'amategeko. Ni inkuru yashingaye nyoka uri iharare mugezwaho na Fenega Kwaya. Uyu munsi abantu 95 bitabye urukiko rw'ibanze baregwa icyaha cyo gushaka guteza imvururu muri rubanda. Igipolisi kiravuga yuko abo bantu bahuriye rwagati mu murwa mukuru wa Harare aho bari bateguye gukora imyigaragambyo yo gutuma umukuru w'igihugu yegura. Bararegwa yuko bateye amabuye n'igipolisi. Ejo amazu y'ubucuruzi menshi yari yafunze, abantu benshi baguma mu mago yabo kubera urwo ruhagarara rwa politike ruri mu gihugu. Ibyo byabaye nyuma yaho umwe mu bayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi ahamagariye abantu gukora imyigaragambyo n'abahoze bari mu gisirikare bagakurikira kubera amakuru yavugaga yuko umukuru w'igihugu agiye kongera kwiyamamaza ku nshuro ya gatatu. Noneho tujye muri Tanzania, igihugu kizavugwa cyane mu rwego rw'umupira w'amaguru mu myaka 2 iri imbere, ubwo kizafatanya kwakira irushanwa ry'igikombe cya Afurika mu mupira w'amaguru ku nshuro ya mbere hamwe na Kenya na Uganda. Hari icyizere ko irushanwa rizaba icyitegererezo urubyiruko rufite impano mu mupira w'amaguru. Ariko iruvuma mu majyepfo ya Tanzania, umutoza umwe yamaze kwerekana ko afite imbaraga mu gihe ayoboye ikipe ye y'umupira w'amaguru nubwo afite ubumuga bwo kutabona kuva akivuka. Inkuru ya Alfred Rastek tubasubiramo mugizweho na Prudence Ngyumva. Dribble kuri benshi umupira w'amaguru ugendera ku guhamya no guhindukira bwangu mu kibuga, ndetse abasesenguzi bawo iyo bavuga ku bakinnyi kenshi bakoresha ijambo icyerekezo cyangwa imboni vision. Ariko kuri Priva Ngonyani, umutoza ufite ubumuga bwo kutabona akaba atazi nuko baro isa, uyu mukino usobanuye byinshi ku buryo bwimbitse. Mimi binafsi kweli nshobora kuba ntareba, ariko amatwi yanjye yo aratyaye. Ibyiyumviro byanjye biracyari byose. Ibi bituma menya ukina neza ndetse n'udatanga umusaruro uhagije. Nubwo atabona kuva yavuka, amaze imyaka 10 atoza ikipe Mfaranyiki City FC mu murenge uri mu cyaro, igihe ikipe yari mu bikorwa byo gukusanya inkunga yo kwifasha.
nibwo abakinnyi basabaga ko afata imirimo yo gutoza. Rogatus Mbawala ni kapiteni w'ikipe. Kile kitu anachokitoa kile dukurikiza ivyo atubwirije, ntidufatira ku bumuga bwiwe kugira duce kubiri n'ivyo umumenyereza adusaba gukora. Iyo atubwirije ivyo dukora, ndakora nk'ukurikirana ibiriko birakorwa mfatanije nabo turi kumwe mu mugwi. Muri iyi myitozo umutoza arebura abakinnyi ku mayeri bagomba gukoresha mu kibuga, kabone n'ubwo bafite ubumuga bwo kudashobora kuyabona. Uyu mutoza avuga ko kumva kwe byamufashije kuba umunyamwuga. Ashobora kumva abakinnyi ndetse n'abamwungirije mu batoza ku ntebe, kandi ibyo bigatuma agera ku ntego ze. Ndetse yari no kuvuga abakinnyi be babanga amatwi bitonze. Wao wenyewe wamenichukulia mimi mwalimu. Abakinnyi banje bambona nk'undi mutoza wese. Rero iyo ngize umukinnyi shyiraho igitsure arabyemera kuko bamfitiye icyizere. Iki cyizere cyatumye tuba umuryango haba mu kibuga ndetse no hanze yacyo. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwirinda ubuhumyi, International Agency for Prevention of Blindness, uvuga ko muri Tanzania hari abantu 290 batabona. Ariko rero hanze y'umupira w'amaguru, umutoza Priva watojwe no mu mwuga w'itangazamakuru afite izindi mbogamizi. Nimwe amahirwe y'akazi kubera ubumuga bwanjye bwo kutareba. Benshi mu bafite ubumuga muri Afrika bahura n'ihezwa. Abenshi bagorwa no kubona akazi kubera ko umuryango utabaha agaciro ndetse n'isoko ry'umurimo ridatanga amahirwe kuri bose. Nubwo ubutoza bwe abukora ku bushake nta bwishyu, abantu bo mu murenge we bamuha amafaranga yo kumufasha mu mirimo ye, akanaterwa ishema no kwerekana icyo ashoboye. Nifashisha umupira w'amaguru kugira ngo nereke abantu ko iyo duhawe amahirwe dushobora kugera kuri byinshi. tembea clear chance. Ikipe ya Mufranyiki City FC ubiri gukina mu marushanwa yo ku rwego rw'akarere, ariko yizera ko umunsi umwe izazamuka ku rwego rwa shampiyona. Hagati aho umutoza Priva nawe afite indoto zikomeye mu myaka iri imbere. Miaka 5 mbele. Iyo ndebye mu gihe kizaza nibona nk'umutoza w'umupira w'amaguru ukomeye mu gihugu cyose. Mfite icyizere ko nshobora kugira akamaro muri imwe mu makipe akomeye, ariko kugira ngo mpagere nkeneye inkunga ikomeye. Coach Priva ari gutumbera kure, afashijwe n'abakinnyi ndetse n'umuryango we. Ni umutoza udatuma ubumuga bwe bwo kutabona buzitira intego yiyemeje. tugaruke gato ku mugabane w'Iburayi. Finland yavuze ko izaba amasezerano mpuzamahanga agenga ibisasu bya mine. Ibi bikaba bivuze ko ishobora gutangira guhunika ibyo bisasu no kubiteka ku mupaka wayo n'Uburusiya. Ibihugu birenga 160 byashyize umukono ku masezerano ya Ottawa abuza ikoreshwa ry'ibisasu bya mine, ariko Minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Finland yavuze ko ibyo bisasu ari uburyo buhendutse bwo kurinda igihugu. Mu kwezi gushize Pologne n'ibihugu bikora ku nyanja ya Baltique bya Estonia, Latvia na Lithuania nabyo byavuze ko bizava muri ayo masezerano kubera ko Uburusiya ngo bukomeje kubangamira umutekano wabyo. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Isa 10:43 ku masaha mu Rwanda no mu Burundi, umwanya w'ikinamico urunana. Bombori yubuye kwa Stefano. Honorine wari butswa kwita ku buzima bw'umwana we no gukurikirana imikurire ye. N'urunana. Yego mwana wabuze se.
Mwa Ndeme urava ukajya ndi hano. Gwiki uri hano uvuye hese kandi ujya hehe? Naraye hano. Uvuze ngo iki Ndeme? Wewe waraye hano? Wahageze ute? Naraye nzanye na papa. Ndasaze ni mama y'Imana ndasaze. Stefan ari Stefan. Simbizi. Ariko wakane we ntujya wumva. Negute bakugaruye hano bizi neza ko ari ngiye wakwisubirije kwa nyuko. None se ko mama dahari. Ibyo se birandeba. Abantu nka Nadine umuntu azabagira ate koko? Nadine arahabwa inkunga y'ingoboka ihabwa abagore batwite. Nadine aracuruza amandazi. Nadine akodesherezwa inzu. Ni gutana ni gusangira n'umwana we duke afite koko akamunyoherereza bene akakagene. Ngiye simbishaka. Mama azajya kubyarerega niyo mpamvu papa yanze. Azajya kubyarerega niyo mpamvu papa. Ndavuze ngo bagusubize kwa nyoko. Niba azajya kubyara muzajyane. Nta soni. Simbizi. Ibyaha byose ni simbizi. Nta soni. None se ko nabizi. Ndeme ngiye muri koperative hose agarukira. Umubwire ko nagushaka hano. Uranyumva neza? Yego. Umubwire gusubiza aho yarayagukuye. Uranyumva neza? Singusange hano. Ndabona uhakenye muyonori. Yego rwose ahantu hari hambangamiye mujyana. Ni byiza rwose kwita ku isuku yaho utuyonori. Nanjye rero singutsinza ndabona ufite akazi kenshi cyane. Narinyuze ahangaha ngo nkwibutse gupimisha umwana ibiro. Umwana wanjye nta kibazo afite ariko mujyana. None se ubusanzwe uza gupimisha umwana kuko afite ikibazo nori? Ndabizi ko Migi wanjye ameze neza pe. Nuko usanze asinziri ahubwo abatangiye no kukubyinira. Ni ngombwa gupimisha umwana ibiro kugira ngo dukurikirane imikurire ye rero. Kandi nkubwira ko ameze neza. Ikindi kandi mwitaho nkamugaburira indyo yuzuye nkuko mwabitubwiye. Isuku nkayitaho ubwo ko kurumva ari ngombwa ko nza kumupimisha. Ni ngombwa cyane nori. Kandi ni inshingano z'umubyeyi gupimisha umwana we ibiro buri kwezi ku mujyanama w'ubuzima kugeza yujuje imyaka 5. Ndabizi rwose muhora mubitubwira. Ariko ngiye rwose ndabibona ko umwana wanjye akura neza mujyana. Kandi inama mutugera zo kumugaburira indyo yuzuye harimo n'ibikomoka ku matungo. Ngakomeza no kumwonsa ngenda byubahiriza. Niyo mpamvu numvaga rwose nasiba nka 3. Ikiza rero ni ugupimisha umwana buri kwezi ukamenya ko yiyongera cyangwa atiyongera. Kuko umwana ufite ubuzima bwiza yiyongera buri kwezi. Kandi nta kindi cyabikubwira uretse kuza kumupimisha kugira ngo ukurikirane imikurire ye. Ndabyemeye rwose mujyana. Ndabizi ko dushakira ibyiza kandi byatuma abana bacu bakura neza bafite ubuzima bwiza. Nzabyubahiriza nkurikirana imikurire y'umwana wanjye rwose. Ni byiza cyane kuko iyo dusanze hari ikibazo mu mikurire ye tukugira inama bigakosoka. Tureba niba adasubira inyuma kugira ngo dukurikirane imikurire ye cyangwa ko akura ku kigero gikwiye. Nanjye rwose se ko nshaka ko umwana wanjye akura neza mujyanama. Nta kibazo rwose sinzasiba kuza kumupimisha buri kwezi. Ikindi rero cyangenzaga kwari ukureba ko mwakosoye ikibazo nabonye hano ubwo mperuka ngaha. Ikihe kibazo se kandi mujyana? Ndaje nyikubwira nori. Ya baba. Burya ntacyo mwabikoze nori. Ariko rero mujyanama rwose rero nawe ibintu rwose turagerageza isuku tuyitaho kandi rwose ibi bintu wagera ku isuku gute ugifite uriya musarani umeze kuriya koko nori. Waharura ibyo byatsi wakubura hagasa neza ariko isazi zibuturukamo zizana amasazi menshi cyane. Kandi urabibona ko aho zihera ariko ugatara ubikaho amasahani no mu gikoni. Erega nawe mujyanama rwose ibintu byose wabikaburije. None se hari urugo nyine rutageramo amasazi. Buriya rero bimwe mu bikwirakwiza indwara ziterwa n'umwanda rero harimo umusarani udashobora gukorerwa isuku utanakinze nk'uriya wanyu. Ubwo rero ni ukubibwira Karemera kuko njye ntacyo nabikoraho mujyana. Umva ye erega uritanguranywa rero ngo ntakubaza usigayo. Ni ukuri wagira ngo niwe utabinyarurembo nyirane. Wese urahaba Felicia? Ndahari pe. Nta nubwo ushobora kwira nageze hano mu isanire. Nge rero mpagira gake gashoboka kuko sinshobora kuva mu rugo nta mpamvu ihanzanye. Ese ukumva kwiburisha bizakumarira iki we? Ntuheruka no mu rugo gusura Mutesi na Benita. Akazi ko mu rugo kwa Mugisha se shahu ugira ngo umuntu ntakirirwa amakirirwa yizenguruka bukamwiriraho.
oya rwose nta bintu byo kwigira umukobwa wo mu gikari. kariho muco mama wawe yantoje akiriho se. nibyo disi kandi warakuze kumwumvira. none se we ko karabu umunsi munyi isinziriye ibiruko bikaba bigiye kugera. si ibyumweru bibiri byonyine bazamarara. nubwo ari bibiri gusa ariko twari dukwiye kugira icyo dukora nyirane nubwo nyese udashobora kuboneka. nyese we twese tuzi ibibazo yigiriye. turabizi rwose kandi ikibazo cye kirumvikana n'undi wahora n'ikibazo yahuye nacyo byamubaho. ubwo rero n'igihe nawe tugomba kugira icyo dukora cyane ko ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 byegereje. ni ukuganira n'ubuyobozi tukamenya icyo tugomba gukora nk'urubyiruko mu rwego rwo kwibuka twiyubaka. yego Felicien ni ukwegera ubuyobozi tukamenya ibikorwa bizakorwa mu gihe cyo kwibuka hanyuma natwe nk'urubyiruko tukabigiramo uruhare. ahubwo nubwo nyese afite ibibazo ndumva tugomba kumenyesha gahunda twumvikanye nyirane. yego kugira ngo anatugire inama cyane ko ari we mukuru muri twe abagize club y'urubyiruko munsi y'umunyinya. ariko rero ko muri iyi minsi ataboneka uko bisanzwe twamugisha inama y'icyo twakorana n'urubyiruko mu biruhuko n'icyo twafatanya n'ubuyobozi mu bihe byo kwibuka. yego ndumva nyese atabura icyo atumarira. wakoze kwihangana mu gihana nabibonaga ko mushaka ariko nari namaze gushyira amasaka rwose mu cyuho. gusa ntuyise umenya icyo ngushakira Kareme. ntakimenya neza kandi utakimbwiye. uhenda iyo uzana amasaka cyangwa imyumbati nari gukeka ko uje gushesha none nta gafuka uzanye. niko Kareme ndakumva. ubwo mpereko wowe nakubwiye iki ku birebana no kugira umusarane wujuje ibyangombwa. arenze ko nzabikemura vuba rwose mujyana. vuba ryari Kareme kuriya musarane udatinze neza udasakaye neza ntunakinze ari ikibazo gikomeye mu rugo rwawe koko. wari wabimbwiye rega kandi rero ubwira wumva ntavunika. ubu nabwiye uwumva kandi ibyo navuze nagosoreye mu rucaca. oya rwose ni ukuri uzangayiguhera. amasazi aturuka muri uriya musarane rero akwirakwiza mikorobe zitera indwara ziterwa n'umwanda. ariko rero umujyanama ntutwite rwose abanyamwanda kuko isukura mu rugo rwacu njye na Honorine rwose turayifatanya tukayitaho. ibyo mukora byose rero ni imfabusa Kareme. igihe cyose uriya musarane ukivamwo amasazi agwa ku biribwa ku masahani kandi isazi ntawe hezwa no mu nzu ijyayo. gira utujya kubona ukabona ikuguye rwose ku munwa kandi ukuntu itagira isoni niyo Honorine rwose agaburira umwana iraza no ku munwa wa migingo ba. suko none saho gukomeza gusomana n'isazi ariko zibazanira izo mikorobe zibatera indwara. mwatunganije umusarane wanyu. ndabyemeye rwose mujyana. wemeye iki Kareme? ko mu byihutirwa mu rugo rwanjye harimo gutunganya umusarane wanjye ukuzuza ibyangombwa byose. kugira ngo bigende bite Kareme? nirinda indwara ziterwa n'umwanda. nzaze kureba ko hakemuye icyo kibazo ryari. kuki umbonye hano ukavuga ko wikanze se Felicien? ni ukuri biranganza ariko ibintu ntanshimishijanye. nyuma y'imvura nyinshi isi izuba ntiriva Felicien? cyane pe nishimiye ko nsanze ufite murare nka mbere. none se nye Karame gahunda z'ubukwe na n'ubu ntacyo Chris arakubwira? ko numva ibyo biganiro ntabishaka se. erega njye n'urundi rubyiruko kugeza ubu turacyategereje ko mutubwira itariki mwabwimuriyeho. mukomeze mutegereze rero kuko nanjye sinabona icyo nkubwira rwose. ahubwo rwose niba hari ibindi ushaka ko tuganiraho tuba ari cyo kiganiro tugirana ibindi tubireke. ok se ubwo niyo washaka ko tuganiraho Felicien? nemeye kureka ibiganiro bigusubiza inyuma nye. urakoze cyane. aho ubundi rwose urubyiruko twarakubuze kandi turagukeneye cyane. uhora ariko buriya mba nizeye ko uhambereye pe. urabizi ko ibiruhuko bya pasika byegereje ariko. ndabizi cyane. muri ibyo biruhuko rero ni nabwo dutangiramo ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kandi niwo usanzwe udufasha kumenya ibyo tuzakora muri icyo gihe cyo kwibuka. ese ubu noneho wowe na Nyiraneza Patrick Benitana na Bayishimwe n'urundi rubyiruko ntimwamagarira noneho Felicien? kuki ushaka ko tuguhagarira kandi uhari ariko? nshobora kuba mpara ariko ntari Felicien kuko rwose ntakubeshye amarangamutima yanjye ntameze neza pe. ndabizi cyane. nuko rero nta kindi nkora kidasanzwe ni ugukorana n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze
ugiye ku kagari ndabizi ko bakwakirana yombi si na ngombwa ko ujya ku kagari rega Alphonse arahari nk'umuyobozi w'umudugudu mwamwegera akabafasha numva se ko umuntu mukuru aba ari umuntu mukuru njye na Nyiraneza ibyo kwegera ubuyobozi twabitekerejeho ariko ntitwigeze twibuka ko twakwegera Alphonse amakuru yose rero aba ayafite nuko musanga mukamubaza icyo mukeneweho nk'urubyiruko mu bihe byo kwibuka aho imbaraga zanyu zikenewe bakahababwira mugatanga umusanzu wanyu pe. urakoze cyane nye kugira ngo subwo ntutugiriye inama ndahita mpamagara Nyiraneza tubitegure da. ariko se nk'ubu abana ba hano baba bagiye he koko niko ndutiye ngenzi we nabugingo bugingo we kahore twari twajyanye kuvoma none ndabatanze ibi ni ibikira niko ndeme Karame mama Nduti uracyakora iki hano iyi twese twari twajyanye kuvoma maze na bugingo turamujyanye ngenzi yagiye amuhetse arewe wiyibagije ibyo nasize nkubwiye ukurikira bene so kuvoma papa yari ataraza ngo mbimubwiye igihe azira cyose nge nawe turabonana nako ntidukiranuka ibi yakoze byo kukuzana nijoro akakwinjiza mu nzu bucece simbishaka pe aka ni agasuzuguro kabi kanakabije nako ndemezo se kutanga itaba injira mu nzu vuba fata agakapu kawe usubire kwa nyoko na Dina ntuhazi kandi mama nawe uhari ariko uyu mwana bamuzimara ubwo se urumva ibyo bindeba birandebara none se mwambabariye ko bandutiye tubanye neza nta kibazo n'imirimo ndayikora ubu mvuye kuvoma we sakuriza ndaninaniriwe po basi Paul yose ninde bikubajije ntuntere imbabazi kuko ntazo ngewe mfite wa mwana we ndavuze ngo jya mu nzu fata utwawe usubire kwa Nadina nyoko ntacyabuze baramukodeshereza ahabwa y'ingoboka acuruza amandazi ariko wagiye ugerageza rwose kubwira umwana amagambo atamukomeretsa kuko Nyiramari burya wari uhari wahuritse Stephen ndahari nyine usigaye unigisha uyu mwana kubeshya rero ndeme ntumaze kumbwira ko utigeze ubona so ntabwo namubonye uramurenganya rwose nageze hano abana badahari ubwo uhari rero biroroshye musubiza aho wamuvanye byihuse kandi impamvu namuzanye nuko Nadine afite gahunda yo kujya kwa muganga kubyara urumva Nyiramari rwose ni ukwihangana iminsi mikeya ntava kwa muganga azasubirana umwana we ese ubundi kuki ari wowe wamenyesha ko agiye kubyara Stephen niwe wamuteye inda ubwo ntonyumvira ko iyo ushaka ibibazo utabura naho ubihimbira koko Nyiramari aha icyo ugomba kumenya nuko nta mwana wa Nadine ashaka muri uru rugo rwanjye uwo mwana wibuke ko ari uwanjye kandi njye nawe tunganya uburenganzira muri uru rugo ngo iki yemerewe kubana na bene se kwa se Stephen uravuze ngo wiyemeje guhangana nanjye Nyiramariza ko yariye Karungu Stephen uyu mwana aramwerekeza he ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu kinamico Urunana ni rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 na makuru yarahagariwe na Prudent Sengiyumva ndi makuru mutumvise hano kuri radio mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ni bbcgahuza.com amakuru kuri radio azagaruka ku munsi w'ejo ku isaha ya saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango.
Thank you.